की सवारी साथ में यारी खास लम्हों की जो बात है कुछ बनने की है बारी उसका ही तैयारी लेके सपनों की उड़ान है छूना है आसमां रोज हम में है पोतम आगे है बढ़ना cause techno वाले हम cause techno वाले हम Techno College of Engineering Agartala Shalani bangai haste berai mung paimani yagulo cha shalo haste yakar kha ha kotoni finance ta industry affairs bedek ni montri Nirmala Sitharaman Tiprasa hamkrani bagai 1300 crore ni package saklaimani bagai a shalo airport wo thangai ha kotoni montri Nirmala Sitharaman no nairek logi logi kha ka hamte hamjangmani yafarukha haste ni kisajak tiprajak te tiprasarok manjakha MLA Rampodo Jomatiano khoboi kubun ojamarok Haste ni rang thongno tebo krake kusugoti sanan nahar mungno khoboi haste hapangni dal bidal bedang ni dal bidal samung botangno jeng sawi rena ni bagai salni ni bagai phasalo haste wo phaisa paimani ha kotoni rang montri Nirmala Sitharaman haste o sabaimani yagulo haste ni joto lukurongni hamkrani bagai kaisa kotor package ni sakle murukha ha kotoni montri Nirmala Sitharaman ukulgo usujak haste ni tiprasa lukurongni ajimungte sikamungni himthongno tebo kusugoti sanan nahar mungo 1300 crore rangni subasugranani sakle murukha ha kotoni rang montri Nirmala Sitharaman oboni loge loge hastini national highway no tebo phuarnani nahar mungo 14.15 crore te Agartala smart city no tebo naithogri tisanani bagai 7.4 crore rang rwnani sakle murukha union finance minister Nirmala Sitharaman phasalo mohanpur rungno khlawo luajijak hastini kaisisa scheme ni samung botang jengsamani pandawo sakle murumani ha kotoni finance te corporate affairs beding montri Nirmala Sitharaman salni bagai haste beremong paimani yagulo paithoko jasalo haste yakarkha ha kotoni finance te industry affairs beding montri Nirmala Sitharaman tiprasa hamkrani bagai 1300 crore ni package saklaimani bagai a salo airport to thangai ha kotoni montri Nirmala Sitharaman no nairikmani logi logi khaka hamte hamjangmani yaphari rukha haste ni kisasuk tiprajak te tiprasaro Risate ri kathar yaphari bono paithak borom yapharka MLA Rampodo Jomatiano khoboi bono nairikna thangnai kubun ojamarok hasteni laibumawo obono puila ha kotoni khoroksa rang montri Nirmala Sitharaman hasteo phaioi hasteni tiprasa lukurongni hamgrani bagai 1300 crore rangni package rwnani saklai murukha hnoi saga MLA Rampodo Jomatia tini belaikhei tongtongmani sal pai huiba sini ভারতবর্ষনি মন্ত্রী সীতারামনজি ফাইনাই जोंनो 1300 কোটি টাকা রাং সিনি জনজাতি ডেভেলপমেন্টनि बाङै सेबरायजोनि बाङै खालामनायनि बाङैनाय বিশেষ ক্লাই 1949 সন 15 অক্টোবর ভারত ত্রিপুরা রাজ্য ভারত বাই মার্চ ইনফ্রা মার্জার এগ্রিমেন্ট তিনি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সামানি যে দিল্লি হাসালমা ফানো त्रिपुरा बाय इन त्रिपुरानि बर रग बाय जों बनि कहा हाया जतर कन सुविधा जों कहा के नायने हिबको सेमानि कुइ मोदी जिनि नेतृत्वे ताबक जों 1300 कोटी टाका रजाकमानि कारणे এবং অর্থমন্ত্রী তাবকनो प्रथम त्रिपुरा राज्य फाइमानि बाङैनाय बेलाय बेलायखे निर्मला सीतारमन जी साथे साथे प्रधानमंत्री मोदी जी ते विप्लव कुमार देव जी ने जों चिनी तरफ থেকে फाका हामजाफाउ हामबाय Raja khora aglini simi pranamni kokthum chini khorang